Jo ban lingwasa me banarwach kamanda na shoda lat ki unit state kan banalinga te kon ke ripona dang road very important ti banalinga ta da na shiga to ke ja jo nyam bana kwen bro nyo kon ke ripoda na shalat ka key former unit state governor general Riek BM top jen baro kwiden tama ka jari for me tega magaina la governor general Riek BM top ngai konde ale cha jo kwara ka charam do dien cha ko nga kwari kono yu ngachi kono ngaje no chara den cha ko nga gwade ka jari for me ja jojen wonene cha Riek BM top cha ja chol Riek BM top cha chol kamen shoot ke jenen Riek BM top jen shwal ke je ke kwi kore dane chi tuok kore chi tuok ka BM nom che kon ling ka che kon thurun ke nen ba kore dane chi tuok ka BM nom no chene tung wan che kanak kwade chala de wonene NRY army kie ter shong Malaysia ikene tung konde kap na kor kele ke kuma spele ayo ka BM nom a BM nom take a ruling administrative area jen kwade dan tete jen kwade dan e chala do chi kor mo je tokten chene tung wan che kanak ne to chala do chup kan kudang raw ka pega dane chalat ka cha turun cha ganen chit ka pul dane cha tet me taw gatin chala do no mo etin wer te ga tetin ka ku me spela yo te ga tetin mani me cha bugu je no na me chi tok ne re kon te kap ka na kur de go je no ken de ga la ne tin kon tila jalam ni so no mo mi choda la de ni ka kore chwa bel be tuben wonene ano kore dane toga ka bimnom wa te ke ngani nwari ya nak cha paret ke cha chung nyam nat ken ngwan to chala do ken cha kanak ne tin kon tila kume jani ko kana wana cha kon yene gi unit state kenyam me cha ga yen e chwa ga tup cha kam ne kon te ka jar wenga mo no e kane chika ko chicken ga kwal e chwa ko lo keben wine mi na money na shwene diti chwa ja ko baga kam ngene instead of dong de lugnu ke chala do ken cha ko ne gan wine mi ni ga shop bien na mo chala do chulo ngan to ngwan chu je yar ka ter shong Malaysia gwada mo chu ko yo tuok ko mo jen cha la no cheni ngwan che ganak ka chagu je no dong chikene de kontila te shong Malaysia ko te tin men de ina SSPDF de ina SSPDF on wenam bo chikari artin bo akor medi antama che joje no chawud me chaje chol general Riek BM top kwale kujino mi jen meda ne chora lat kwale mudadin ko meda ne chora lat ano cha United State government cha ka bel aja en wo ngum jak jagene ten kon ki ngum jak yene ko la ngene ko bu ko we ka bim no bu na yan majo ngum ken yirum ga ke bel kan wero no de garum gane to en me be ala mo che wo ka kor pen te chi wo en temen wala che joje no te ka mi shora la den cha point general Riek BM top cha cholo point ka kor ke me dane cha luang de ki immunity de cha je wo ke je dio jene kana paine nang te wala ye painang me cha joje so no money manji tuok jene cha chol ka je ka jen kwi abiom no masaka keze dane chi tuok ko kole kujino ngum le roda ano take some comment ne ri konen chi right ka kwi de na mega ta cha chol ka jeme ko chala big case and tama ka cha linga ne dial ka social media anywhere
chingwane jana chigati chikan we ngum le rode mlawe targen nuore ka jama gwaza dan chike tuok ba gore nuore medan meche tuon no mo kurjen ba tem cha gore ko nuore rek biam to mitika party dunkir me yadit jen a part of self kim yadit alo let ken kel kenekir ba tem cha jojo no jen cha de chol lat ke jen o jen mutual ke jemo ishi jen don da la kwi churi netin kontin la hog la ka kwalka ngai kone la hog la ka na chir mi kon ngai ni me change no ko dia li to kun ke kwi wok ko la jang jen bu ko ngur bu kan ko nang bu jang bu nur bu jen bu wok jan bu kan ko nang so na mo chala ter muten wan mo yo mu ku kono adap ke jen situation le ro mo re wi ke South Sudan ka ti badge no so right now netin walat ken wone ne me chi chuan ko de rig biem top no ke just rig biem top de je chol ka code ka kwi rig me dan chitwo awa kwa targen nuore so jen ta dan choro la tume bia chu ngaje nodi jawro nyok mu ero da tan rig biem top ja je chol ka kwi rig me dan chitwo no ka biem no ka chol ka je gwalo ka code na bana mo detail bana ka je ka gwasen be ko bu konte ngaje no ngum le rode ngum shul ka je ki ngum che ojek ki ba wiyen ko na me mi chaji samo na jen akan nyingo karaw njeno jin either baji yen eno ki te ko ken te blat te nyodo anga mi chi involve ka jen me dane chitwo ko chene du wan chi glute na me ke the same thing do me dane chitwo ti ka juba eno ka kur kaltan gwa de dane china nyintin gwa daba don ba o lep ko je bola case bone but not yet ngoda kan lep bana lat ko na nan shore la no cha rig biem top cha je chol gwalo ka ge no ajen look dunga biem no momoni ri ge dan ci to ka biem no na me e case mi ban lingba ka gwasen be ko right now more information ka beni cha application wan cha ga gor to gar ke rig biem top ko be jen be we gwada dan en lat ka luktin ka jo dan chalat and ban more information ban ga lejek ka gwasen be ka kwide and justice rig biem top ko do dan chol ka je ko cha cholo rabang jela kona larno it does not matter kir chengchi pleased in the end of the day bawo tidial ba ko lat wido ko jinwar so would men nur ka jono tam chala chol ka kwi me dane tok so ne wala je maybe dong kwi ne kon la ko kwal kam jane ken nur dong we je no dong der la way le le right in so not yet bana more information bana ko je ka gwada dan en che chuban wena mone and me da la je ne nyam dan en dong de yen ling bana we ka another top la radian report again a very important report la vice president Tabande Ngai wajen je chuku unity state Tabande Ngai je chuku unity state Tabande Ngai ka kor penete pai wuki pai wuchi kon complain chan jaling me lar jeno chi kire gak ka juba che guru de che kire guru no de Tabande jender wuki unity state barai nam right kone che joje no chi Tabande Ngai che chup ka dor shal ka me unity state but there's a problem take issue mila road malare gene by President Tabande Ngai Malakwar infrastructure cluster jachup ka rup kona ka unity state bala ne rin wanaro wajene jene kwikir mu yadida wajene kwikir mu yadida ka report ana chalat ne rin walat kene o taban jene akan ngach ba chalat o jen we ka unity state ka jachup ka rup kona county ka jene wa we ngwada mi ka kwilat ngai kone te delegation le chalat te cha japan ki pan gaje dong da la jen dong gen ke mendan lat ke u ala kir le campaign lat ke campaign ke kwide ko ba ja kwanye la kwar so no mo chena che ga dong da la jen da na we taban ga jere wiki into state but bi anga je no che chubun winemi no ka be ka kor ke me da na chala ro che tene ka ron ni ka gwa de da na yan ga da kan machar
ka lune jog unit state me che we me cha law no we right kana ku da ma char no char ma char cha yen ka kor me che lun jog cha pen jen tela gwa wetin tenejen re which ka juba jene la weje kana self ke me yadit ba lukte ne de shiru no gak de dop chune to chu ka cholo no sure te sure ya no gak de dop lo je no de je kone president self ke me yadit ko chela do ene gor jene de we ka unit state ka christmas chapin charo chawar gana gorbo chaga pin so na mo mi choro la chola do wote ne di share la ka gwad mu cha goro no de ga jikene kir so na me jene nyam and then man me chi self ke me yadit ben ndar waje mo chu daga social media ka chwangach kon won tepin ngai no dong we gwa ki lora but che gulwar cha je gul yen te under our sares ki cha detain but kana ngaje ne dia la me cha chol ko la chol ke we right chono mo chu ko lat gwa da na cha chol tin ke event gwa de dan e wadul mo waje dultin ajen gwa de dan e we right tin dol mo dol abium nom me wa ne te kon te cha nak ka abium nom gwa kur me wa sermon dir waje lat kwa wo waje bel ina chena jogono de ko le bel kan kan chawno no de we unit state de me le ro de gwich de ro ke ngwani te dial tigin dial ta bande ngai der kare ala ka kan kana to te me bi angaj bodio je ko kor jong te paiwo no te ke la ter shong militia chi ane no cha ko organize ko unit state ka waken e chi mat ke kume kirme yadit so alat ke no ne mitera mo wo kir we je oppose ki we kir lok na biga ga ka je na mo report mi chine dial chikan lingene ke video dana chikan alat but not yet kan ko confirm no what is going on there de ko la jen we ke tabande ngaye ko chete kana ko te ke cha chono ke norway am ti ke norway am ti ko ken ti kule chonkel ke kuma kirm yadi no mi chete ke ne ti mo chudin mat kuma spela yu ti la norway am de kan rom kan ne ton so no memrizin anyok another report de chalat ke kwidien wa kan cha mo ke den ga kore shu ko pot lo charen wo lo shi ga menang that was complaint mi chalat online but can just allegation again kind of confirm do no chalat no more so right now jene medicine ngu mo waka tabande ngai re wiki unit state ke jama ngu mo talk ngu mo welel no ko ngai kon diale tabande ngai shaje lock ke juba che jel tel mi lalade tel mi dalat already cause to dial sha ga nga akir mo yadit jen kuna la tike jeno ngu mi chi talk mo ga je ka unit state da la jen qui campaign ko dong bana ba ko tiat ki ba ko mo ke siasa ko kwanya chu kwenya chi election je tiak ki mendien ko an point bon tamba ne ngai bo mu we ro de chung chi ker mi adi de bono ko kire chi agora mo ba mi bi len ko taban na jena run mu taban we ko ro de chung che tok balari mu dit ka kir mi yadi chirmandan an lugu jeno de dak ma cha de jelun ka dwal ko genere ma char mu we barar ba we ga campaign ka ku kware breng ma char ba jolen so diala ti ka lat ko din jogni yeno nena tabande ngai che chu unit state group kona county right now ajen gwa dante tin bana more information bana kala link ka kor gwa den be ngum welel ki ngum le rode bana jeling anyok bar rajbok ke tandanen cha regbim cha chol ke je ka jen court case mo ka kwiri me dan ci to ka bim no bante dial bana kala ngino ngum le rode ki do badien mo kwenke mi chol ke je mo kwai samon ke je regbim top ka kwer ki governor ngum le ro den win mi bana more information ki more detail bana ga je ka gwaden be ami jira mi jidid gwasme ku channel me ku je support ani biata ga mal bana je no ka le ko ngon yam